Akiaria hindi ya kuruguria mubango na mitaratara iria ikurumirirwo miaka 5 yukite cukuru-ini wa University wa St Paul's Limuru, murugamiriri munene wa commission ya kuramata githomo kia university Professor Mike Kuria nioritie macukuru ma university kugathika mubango wa uria marithukumaga mbeca cia kwirugamirira handu ha gweterera kigina kiria kiheagwo cukuru ici ni thirikari. Mubango ucio urenda kuria atiriri no ungihota kuriha kagina kaigana ona kogwa gaku akorwo ni 20% ukariha 20%, gaku akorwo ni 50% ukariha, na ni ngihota kuriha 50% ngariha 50%, uria utangihota kuriha tukamurihira gathi thukuru. Oho Kuria ni oritie arugamiriri a cukuru cia university iria iri matura-ini kwandikaga wira aruti wira aria akinyaniru. Koguo uria tureka as a commission ni guthindika university kwauga atiriri ikarai mundu uria kwandikwo atuike vice chancellor atue vice chancellor tondu ni qualified gutuika vice chancellor, uria kwandikwo guthomithio kuu andikwo guthomithia kuu tondu ni qualified. Hari marihi ma bithi kuma kuri arutwo, commission ino yuritie kugia na mubango murumu ukuhotithia arutwo guthoma na makahurwo njeki kimarihi kuringana na hinya wa murutwo wa kuhota kuriha. The other try encourage universities they are make a system in place cia gutuma governance ikorwo iri njega nigetha ona ko ni murandika andu mukandika andu qualified mutikandike andu tumute hau village ya kwanyu ucio niguo thina uria utuhingicaga muno Kenya. Kurugurio kwa mubango uyu wa mathomo cukuru-ini uyu gukite riri macukuru ma guthomithia githomo kia iguru marehariria kuyukia arutwo aria makaingira gutwarithia na mbere mutaratara wa mathomo ma CBC. Koguo curriculum nicio turathondeka tuka make sure mundu wothe urenda guthoma university program iria arenda ni tumibaciriire na tukamithondeka mundu ucio ahote guthomera guku. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.